laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأولين والآخرين إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع رسالتنا التي بين فيها الشيخ العلامة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المباركة، مواضع كما ترون تبين حقيقة التوحيد وأهمية الدعوة إليه وتحقيقه. قال المؤلف رحمه الله: الموضع الخامس قصة الحجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أريباو يتوغل ميدن الله سبحانه وتعالى دو أنو دلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم e ɓeeɗo gomɗinɓe yimɓe nder suudu maɓɓe e dendanigal ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala artuɗo ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. ara en serali ide wondi e oɗo risala meɗen mo tawata
ko risala mo banginani en e nder muɗum oɗo karmokojo meɗen tedduɗo karmokoɓe meɗen barkinaɓe woni cheikh al islami al imam al mujaddid muhammad ibnu abdul wahhabi alayhi rahmatullah ɓe banginani en e muɗum ɗeɗo toɓɓe jeego ɗe tawata ko toɓɓe barkinaɗe tawi ko toɓɓe yowwodirɗe e andingol en oɗo tawhid e himmugol noddangol oɗo tawhid e andingol en kadi ko wiyete kon tigi tigi kañum oɗo tawhid kamɓe cheikhon rahimahullah ɓe maaki almawdiu alhamis nokkure joɓere nden e ɗiɗo nokkeli jeego e nder gurdam nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗi tawata ko nokkeli ɓanginanayɗi en oɗo tawhid ko honno noddirte e makko e himmugol noddangol kañum oɗo tawhid e ko honno oɗo tawhid o jogi torte ɓe maki ɗum ko qissatul hijara qissa ɗum woni fillaye nguɗo firgu e gandi si innama alhijara maana muɗum lugatan ko ɗum woni attarku si innama fulanun hajara hadha shay'a ay ma'nahu tarakahu ko inete kon alhijra ka hara arab ko ɗum woni tertagol si innama kaari feri hunde kaari maana mum kanko neɗɗanke on o seli kañum nden hunde ko ɗum si jomin me wi war rujza fahjur ay al asnam fatruk ɗiɗo sanamuji tertoɗi ɗi dendanigal majji woɗɗitoɗaɗi hattirde woɗɗitagol amma istilahan si tawi innama alhijra ko ɗum woni al intiqalu min baladi shirki ila baladi tawhidi aw al intiqal min baladi al kufri ila baladi al islami firaran biddin ko ɗum woni eggugol iwa e leydi shirku yaha e leydi tawhid walla eggugol e leydi ndi tawata ko leydi keferankaku yaha e leydi islam ko wana noon eggugol kadi e leydi ndi tawata ko leydi bid'a yaha e leydi sunna tawa kanko neɗɗon o eggerali tum fi eggugol balko o eggiri ko firaran bidinihi ko dogingol diina makko kan hisina diina makko kan amma si tawi o iwi e leydi kufur o yehi e leydi islam tawi wana fi maslaha diina makko kan o yaari balko o yaari kanko neɗɗon ko ɓa arsike faaɗiri to ma ko ɓa o haɓidi e ɓenɗo yimɓe madama anniye makko on kanko neɗɗo on wana fi laawingol diina makko kan haray kanko o waɗali oɗo hijra mo tawata ko landaɗo on ka sharia wannelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en wonde innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fahijratuhu ila allahi wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه أو حديث حين عندي سبب ورود مكة ewi wonde ko neɗɗo goto wonno makka kanko neɗɗo on tawi o ala anniye ferugol o iwa makka o yaha madina ono ɓawa wompitike sonnajo gooto kanko sonnajo o falama ferude yo makka o seyno madina kanko e moodi makko ɓe lurri sabu ɗum woni sabu ha ɓe serti tawi sonnajo on no yaade joni ko kanko tun o ala moodi kanko on gorko ɗon telehimo faala resude on ɗon sonnajo
o eggiri sabu ɗum Makka o yehi Madina tawi ko naɓi mo ton ko anni e darugol no o resira on sonnajo o sati Allahu azza wa jalla o wahyini ɗum ene laɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli wonde ko wiyete hijra ɗaɓɓaɗo on ko si tawi neɗɗo on ko yaari ko laawingol e hisingol diina makko ka amma si tawi hawri ko fi ɗaɓɓere aduna woni ko naɓi mo ton ma fi sonnajo mo o resata haray kanko neɗɗo on ko o feri o yehi fi muɗum kon ko ɗum ɗon woni joddi makko ndi si o heɓi si o heɓali haray o perdi aduna e lahara ngon sengol idan haray ko wiyete kon alhijra ko be wona firaran biddin bimana dogingol dina ka ɓe maki wa fiha noy kañum oɗo qissa min alfawaidi naforeji wal ibari kañum e tasakuyeji ma la ya'rifuhu aktharu man qara'aha ko tawata anda ɗum ɗon ko ɓuri e ɗuɗude e ɓe yimɓe ɓe tawata ko janguɓe kañum oɗo qissatal hijra ɗum waɗi si tawi sen taskike moƴƴa wona jantorɗen noon ka arande laawol yimɓe ɓen buyno jangude alqur'an no jangude sunna no jangude sira kono no fandi wonɓe faamude ɓen alqur'an no fandi wonɓe faamude ɓen assunna no fandi wonɓe faamude ɓen assira sabanede ma angal faamugol maɓɓe no haani faamirde noon e angal taskagol maɓɓe ko waɗi neɗɗo on si o jangi tawi o ala taskade nafatamo Allah azza wa jalla o wi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limada liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab liyadabbaru ayatihi ko fiyoɓe tas ko kañum ɗen ayeje ɗon ko ɗum ɓe gaddiri joni noon taskagol ayeje ɗen ko ɓe neɗɗo on fama ma'anaji ɗi ɗoɗi karmo koɓɓen ɓe maaki wonde sabilu tadabburi ko fahmul ma'ani bima'ana laawol gol neɗɗo o rewata ha o wawa taskade ayeje Allah azza wa jalla ɗen ko si o faami ma'anaji ɗin o faamiri no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri no ko ɗum ɗo woni fiyake oɗo waɗi kamɓe cheikh on ɓe maki no e oɗo qissa naforeji ɗi tawata ko naforeji tiiɗuɗi kañumma e taskande ɗe tawata ko taskanɗe heewuɗe ko tawata anda ɗum ko ɓuri e ɗuɗude e yimɓe janguɓe kañum on qissa ɗo ɓe makin walakinna muradana al an ko woni tum fandude meɗen nden ɗo ni ɓe maki mas'alatun min masailiha na mas'alaji ɗi tawata ko wonɗi ɗin fuu e kañum qissa on bal ko mas'ala goto pet woni ko ɓe woni en e yaltinande ɗo faamen on ɗon mas'ala no o hani famirde noon bi idnillah azza wa jal ɓe maki wahiya ko woni on ɗon mas'ala anna min ashabi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wonde man woduno e wondiɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam man lam yuhajir ɓe tawata kamɓe ɓe ferano ɓe iwano makka ɓe yehi madina ɓe tawtoy nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama e ɓe sahabaɓe maɓɓe wonɓe toon kono noon min gayri shakkin fi ddin mana muɗum fi ɓe ferali haɗali ɓe ferugol ngol de sikkitagol ka dina la wana sikkitagol diina kan haɗi ɓe ferugol wa tasyini dinil mushrikin wana kadi fi cuɗugol e labingol diina shirkayɓe ɓen wana ɗum haɗi ɓe ferugol mana muɗum goo wana sikkitagol diina kan haɗunoɓe ferugol pellet ɓe andi diina kan ko ka gonga hiɓe fellitin ɗimmitel muɗum ngel wana fi kadi cuɗugol kaɗo diina ɓeɗo shirkayɓe haɗi ɓe ferugol wana fi labegol kadi diina shirkayɓe ɓen haɗi ɓe ferugol ɓe maki walakin siko woni ko haɗunoɓe ferugol mahabbatan lil ahli wal mali wal watan ko yiɗugol ɓengureji maɓɓe ɗin e yiɗugol jawle ɗen e yiɗugol nokku hoɗaɗo on ɗum woni saare makka nden sabanede ma tawde ɓengure nden no wela ɓe sabanede ma tawde jawle ɗen no wela ɓe sabanede ma tawde nokkure nden no wela ɓe ko ɗum ɗo haɗi ɓe yawgol na goɗɗum goo nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama en fuu meɗen hiɗen andi saare makka nden no welaynoɓe ko ɗum mbaɓe yalti ferugol ɓe yalti few makka
ɓe dari kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yeƴƴiti ɓe ndaari saare nden ɓe holli wonde saare nden no wela ɓe ɓe maaki makka an ko a saare nde tawata ko wela e ndelam siwanano tawde yimɓe an ɓe yaltinilan e maɗa ɗo ko pellet mi yaltatano ɗo ko waɗi noon ko a saare wela e ndelam kono madama kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe tawi laawol ngol fewɗo on saayi ka ɗoftagol allah azza wa jalla ko yaltugol e saare wela e nde ɓe nden ɓe tawi la budda min dalik ko ɓe ɓe yalta ko wona noon sahabaɓe ɓen e hoore muɗum hiɗe gandani hoore men feruɓe ɓen ɓoye maɓɓe kadi accuno ɓen gureji muɗum e jawle muɗum e galle mum ka bal woɓɓe e maɓɓe saaru fuqara ɓe wonti waasiɗuɓe few ko ɗum waɗi si allahu wi lil fuqarai al muhajirina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim waasiɗuɓe ɓe tawata ko yaltinaɓe ka galleji muɗum e ka jawle muɗum tawi ko ɓeɓe doguida e dina maɓɓe kamɓe wakkilo tertade jawle ɗoɗuno marɓe geloɗi ɗoɗuno marɓe nayi ɗoɗuno marɓe dammi no woduno marnoɓe butukaji marnoɓe galleji kono ɓe acci ɗum noon fuuton e ɓen gureji maɓɓe ɗin fi hisingol dina maɓɓe kamɓe yeehi jomi me wi yabtahuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulahu hino ko yaltinnoɓe ɓeɗo yalti eɗen gandi qissa oɗo sahabajo Su'aybu Rumi fewno ɓe yaltayno kamɓe Su'aybu Rumi heferaɓe makka ɓe mba humpitike fifiyake on ɓe ari ɓe sakki kamɓe Su'aybu Rumi kadambugal yaltugol e nder saare makka nden ɓe ari ɓe wi ko ayo Suhayb ko pellet hiɗa andi ko arɗa men ɗo kunta rajulan faqiran ko a neɗɗo baaso wonno a ari ɗo hande a heɓi ko heɓuɗa kon e jawdi joni ɓa a suɓike yawgol tawya Muhammad alayhi salatu wassalam a yaltidata e jawdi amen ndin ɗo Suhaybu Rumi dari ndaari ɓe kamɓe Suhayb ɓe maaki radiyallahu anhu riwaya goo ɓe maaki ko pellet hiɗon andi onon dari ɓe yeeso am ɓen ɗo si tawi ko hare ala e mon ɗo gorko hay e goto wawowolan dartade ɗum suuɗanaki on riwaya goo ɓe wi wonde kamɓe Suhayb Ar-Rumi ɓe maaki radiyallahu anhu joni noon ko honɗum faala ɗon ɓe yawi a komi wi ko jawdi ndi yaata Suhaybu ɓe maaki simi tindini on ka jawdi andi woni ɗon on accitaylam mi yami tawoya nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi hihi kamɓe Suhaybu Rumi radiyallahu anhu ɓe tindini ɓe ka jawdi maɓɓe ndi woni ɗon ɓe acciti laawol maɓɓe ngol ɓe hewtoyi ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi ɗo yo ɓe hewtoyi tawi Allah azza wa jalla tippini aya o wi wa min annasi man yashri nafsahu ibtigaa marbatillah kamɓe Suhayb ɓe hawrodiri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en ka sengo natirgal Madina on sati Umar ɓe maaki bakhin on sati ɓe humpiti ɓe ko tippi kon e dow maɓɓe walla ko tippi kon fi maɓɓe kamɓe Suhayb ba ɓe hewti ka nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on humpiti ɓe kadi idan sen daari ɓeɗo ko pellet hari kamɓe kadi ɓe añano ɓengureji maɓɓe ɗe ɓe añano jawle maɓɓe ɗe ɓe añano hoɗo maɓɓe ngon kono tawi diina maɓɓe kan no ɓurani ɓe ɗum non fuu ɓeɗo ɓe tawata ɓe ferano kamɓe kadi haɗanoɓe ferugol sikkitagol diina kan dey e labegol ma cuɗugol ko wiyete kon nguɗo shirku ngu shirkeɓe ɓe jokkuno ɓe maki falamma haraju nde ɓe yaltuno ila badrin ay ɓe won ton ɓaɓe woni ɗon ɓe feññinali gomɗinal maɓɓe ngal shirkayɓe ɓen andi ɗum ɓe woni ɗon ɓe famini ɓe gomɗinali joni gomɗinɓe ɓen Madina kañum no andi gomɗinal maɓɓe ngal kono ɓe feññinanano shirkayɓe ɓen kamɓe ko ɓe gomɗinɓe ɓen ɗon no sikkude tun ko kamɓe ɓe woniri noon ba alhaali maɓɓe on woniri noon alhaali badri on hewti shirkayɓe ɓen noon inni joni kala gaynowo haaju kala gorko gaynowo haaju ko ɓe yaltida e maɓɓe a luttata e nder makka ko ɓe yahon sinaɓe ɓe toɗɗiɓe yo luttuton kamɓe shirkayɓe ɓen noon ɓe mooɓi ɓen ɗon
ɓe tawata ko silmunoɓe suuɗi islamu muɗum on ɓe yaltidi e maɓɓe kamɓe ɓe anda ɓeeɗa ko julɓe ɓeeɗa kadi e hoore mum feññinanali ɓe ko julɓe ɓeeɗa ko yaltinaɓe yehi kon hari walanaki ɓe ka wonkiji maɓɓe hiɓe añuno ɗum ko ɗum ɓe maaki kamɓe cheikh o falamma haraju ila badrin nde ɓe yaltuno faade e badri haraju maa almushrikina karihin ɓe yaltidi wondude e shirkayɓe ɓen tawi hiɓe añile pellet ko ɓe woni yaltidude e maɓɓe kon sabu maɓɓe ɓe yatano fa qutila ba'duhum birrami heɓi yogaɓe e maɓɓe ɓe tawata ɓen ɗon ɓe warirama fampande imma ko fampande dagawal ma ko fampande mbaagu e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji heɓi e maɓɓe ɓe tawata ɓen ɗon warano mana muɗum ɓe woni fi sufufil mushrikin kamɓe e ɓeɗo sahabaɓe fewnoɓe haɓidayno heɓi ɓe tawata sahabaɓen hawri e muɗum kono kamɓe sahabaɓe hawrunoɓe ɓen ɗon ɓen tawi ɓe anditali ɓe andali alhaali maɓɓe o ɓe maki tawi warrami kañum neɗɗo fampiɗo on e sahabaɓen la yarifuhu o anda on mo o wari ɗon wonde ko mo tawata ko jiyaɗo e julɓe ɓen mana muɗum ko silmunoɗo ari o anda kanko mo andi tumɓe fuu maɓɓe koɓe shirkayɓe ɓe yaltidi ɗum julɗo tawaka e maɓɓe joni noon falamma samia sahabatu nde sahabaɓen noon ɓe nanuno anna min alqatla wonde no jiyadey e waraɓe ɓen fulanan kaarijo wo fulanan e kaarijo ɓe andi le pellet ɓen ɗon naatino islam kono ɓe anditano ɓe fewndo ɓe waraynoɓe shaqqa alayhim ɗum satti e maɓɓe moƴƴa ha wa qalu ɓe wi qatalna ihwanana mi wari siɓɓe amen ɓe gaɗina ba alhaali o woniri ni fa anzala allahu taala allahu towɗo on o tippini o wi inna alladina ɓemɓe tawata tawaffahumul malaikatu ɓe malaikaɓe ɓen hunni ay ɓe malaikaɓe ɓen ari jaɓi wonkiji muɗum ɗin tawi zalimi anfusihim tawi koɓe toñuɓe wonkiji maɓɓe ɗin mana muɗum koɓe yimɓe ɓe tawata ɓe toñiri wonkiji maɓɓe ɗin honɗum wonugol maɓɓe ɓe naati ka diina kono ɓe jaɓali feññinde diina maɓɓe kan ɓe jaɓali dandinade pottitoɓeɗo yimɓe shirkayɓe ɓe woni takko ɓen ɗon ɓe suuɗinkini diina maɓɓe kan ɓe ɗofti ɓen ɗon shirkayɓe ka ɓen ɗon naɓi ɓe ɗum allahu wi qalu malaikaɓe landiɓe ay malaikaɓe maki fima kuntum onon ko e honɗum woni ko laatino ɗon mana muɗum ko nokku hombo woni onon ko laatino ɗon malaikaɓe landaki ɓe fi ayi dinin kuntum ko e dina on ka laatino ɗon e mulla ɓe landi ɓe fima kuntum onon ko e nokku hombo woni ko laatino ɗon qalu ɓe dari ɓe wi kunna menen men laatino mustad'afina fil ardi menen dey men laatino ko men lo'inaɓe ka leydi makka ɗon qalu malaikaɓe makani ɓe alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ndare moƴƴa ɓe wi menen ko men lo'inanoɓe ka saare makka ɗon ko gonga ka ko fenade pellet ko gonga iɓe lo'inano ko ɗum waɗi si tawi malaikaɓe fennali ɓe makali na gonga o lo'inaka kono tawi ɗum ɗon wana nganto jaɓinigo non wana nganto ngo tawata ko yonaygo malaikaɓe makani ɓe alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ene leydi ndi allahu tagi ndin ndi wonali ko leydi ndi tawata ko yaajundi sakko feron e mayri iwon makka yahon e ceyka wawoto rewde allahu ɗon mana mun si makka gasata madina gasata si makka gasata saare goo gasata si makka gasata leydi goo gasata wi'ugol moɗon wonde hiɗon faaɗinaɗa ɗo hiɗon ɓittinana ɗo ɗum ɗo wana hujja jaɓiniɗo ni wana ganto jaɓetego kadi ko waɗi leydi allahu ndin no yaaji inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun allahu wi hey leydi an ndin no yaaji dey si tawi tawhid gasata e ndida leydi no gasa e ndiya to si gasata e nde saare ɗo no gasa e ndeya saare to
idan siɓe wiiɗo gasata yaltu ana an fuɗɗi yaltude annabi ibrahima yaltuno kaɓe yaltan inni dhahibun ila rabbi sayahdin wa hajara ma'ahu lut yaltidi e maɓɓe annabi lut kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ko wana noon sendari annabi musa alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno kaɓe yaltano ɓe yaltuno falamma tawajjaha tilqa'a madiyana ɓe yaltuno misra ɓe senori madiyana annabi isa alayhi salatu wassalam kamɓe na ha yaltugol wiyete hakke ko tawi kon tiiɗi kamɓe ɓe iw e leydi ndin few allah azza wa jalla ƴawni ɓe ka asama tawi ɗum ɗo fof ko honɗum na fi dina ko fi ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe kadi ɓe feri ɓe iwi makka ɓe seni madina wondudele e yiɗugol maɓɓe madina pellet ɓe yiɗuno madi ɓe makka pellet kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe joganino saare makka nden ko wiyete kon giggol idan kamɓe malaikaɓe ɓe maaki fa ulaika allah azza wa jalla o wi fa ulaika ɓeɗo ma'wahum o wi takkorde maɓɓe nde ɓe takkoyte e muɗum nden jahannamu ko yiide jahannama ngen wa sa'at nge boni masiran ruttorde kanko joomi men o waɗi istisna kono noon o toñata o wi illa almustadafina siwana ɓen ɓe tawata ko lo'inaɓe ɓen min arrijali immorde e worɓe ɓen mana muɗum ɓeɗo ɓe tawata ko worɓe nawnuɓe ma ko nayeɓe e ko nandi e sifa ɓeɗo ɓe tawata ɓe wawata heɓude laawol fewno ɓe yaltira ɓeɗo allahu on ittintinani ɓeɗo o wi wannisa kañumma e sonnaɓe ɓen ɓeɗo kadi ɓe tawata ɓe wawata yaade few e sonnaɓe ɓen kanko allahu azza wa jalla o ittintini ɓeɗo wal wildan e pay koy ɓeɗo ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o mooɓi ɗo ɓe tawata ko alladina la yastati'una hila kamɓe ɓe wawata few ko wiyete kon darugol feere no ɓe yaltira e nden saare ɗon no ɓe yaltira e ndin leydi makka ɗon tawi ɓe wawata ɗum few madama ɓe wawata wala yahtaduna sabilan ɓe fewata kadi laawol ko wannon ɓe anda ko honto woni kaɓe wawata rewde ana mum ɓeɗo ɓe tawata hiɓe mari nganto few kanko allahu tabaraka wa taala o ittintini ɓeɗo sabu noon hon la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha fattaqu llaha mastata'tum koni kanko allah azza wa jalla o wi fa ulaika ɓeɗo asa llahu ko pellet kanko allahu on an yafuwa anhum o yaafoto ɓeɗo wannon oɗo asa min allahi abdoullahi ibni abbas ɓe maaki ko waajiba si allah azza wa jalla inni asa tawi ko hoore makko woni ko o faandi ɗum ɗon koko o waɗɗiti kanko allah azza wa jalla tashrifan imamu lhasanu lbasri ɓe maaki asa min allahi azza wa jalla ko wa'at asa on immorde ka allah azza wa jalla ɗum ko fodore ɓeɗo kanko allahu tabaraka wa taala o fodiɓe an yafuwa anhum nde o yaafotoɓe wa kana allahu kanko allahu o sifori afuwan ko o muññotoɗo gafuran yawtowo ɗiɗo bakkatuji o surra ɓeɗo tubuɓe laɓɓini idan si tawi hawri en taskike oɗo alhaali e yiya e makko naforeji ɗi tawata ko naforeji mawɗi kamɓe cheikh on ɓe maaki faman ta'ammala qissatahu wa ta'ammala qawla as-sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balagahum anhum kalamun fi ddini aw kalamun fi tazyini dini al-mushrikina lam yaqulu qatalna ikhwanana فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الحجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم
قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. كما شيخ بماكي وند فمن تأمل كلا تسكيد هتر دي تسكغل قصتهم أو قصة بيرو وتأمل أو تسكي كدي قول الصحابة ما كبيرو صحابة كبماكي دون قتلنا إخواننا من وري سبب أمين بن كدينا سنتنا ومتسكي كدون دو علم وأندي أنه وند بلت لو بلغهم سيوتين صحابة بمدينة عنهم إمرد إبادو بتواتك ونو بمكة بفرالي بن بيادي شركة ببن بواراتون سيوتين بمدينة إمرد إبن كلام كونغول في الدين كدين هولنغول وند بيالتي إسلام معنى مودون كونغول غول بيولي غول تواتك يالتي غول بك إسلام أو كلام مادون كونغول غول بيولي في تزيين دين المشركين في تدوغول لبنا منت دين شركة ببن si humɓe humpitino wonde ɓeeɗo ko jooɗori makka ko sabu ɓe waɗi gootel e ɗiɗo imma ɓe ɓanginaniɓe ɓe makka de wonde kamɓe ɓe naatali e diina nelaaɗo alayhi salatu wassalam ma ɓe ɓanginaniɓe ɓe makka de wonde ɓe yaltali e diinaji maɓɓe ɗin kamɓe yimɓe makka ɓe walla ɓe manti diinaji ɓeeɗo yimɓe makka si sahabaɓe madina humpitino ɗum lam yaqulu ɓe makatano qatalna min wari ihwanana siɓɓe amen ɓe wonnon ɓe jaɓatano wonde ɓen ɗon kaka dina ɓe jeeya ko waɗi noon fa inna allaha taala allahu towɗon qad bayyana lahum gom ɗi o ɓanginaniɓe wo hum bi makka hari on tuma yiɓe makka ɓe ferali taw qabla al hijrati ko atti fergu ngun anna dhalika wonde ɗum mana honɗum wondema ɓanginangol ɓeɗo shirkayɓe wi'aɓe wonde kañum naatali islamu ma yaltali e dina maɓɓe kan walla mantugol diinaji maɓɓe ɗin kamɓe ɓeɗo shirkayɓe ɗum ɗon kufrun ko keferankaku ba'da al imani ɓawo gomɗinal ngal o ɓanginirani ɓe ɗum bi qawlihi ta'ala kongol makko kanko allahu towɗon o wi man kafara billah kala o yedduɗo allah min ba'di imanihi ɓawo gomɗinal makko ngal illa man ukriha siwana on mo tawata ko doolaɗo tawi wa qalbuhu ɓernde makko nde mutma'innun bil imani ko nde deeƴude wondude e gomɗinal ngal allahu ko oɗo ittintin idan kanko allahu tabaraka wa taala o ɓangini oɗo alhaali en andi sabab nuzul oɗo aya ko oɗo sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ni ammar ibn yasir fewndo ɓe lorranoɗe en andi ɓe naɓuno lorraji molanaɗe kamɓe ni babe maɓɓe yasir kañumma e biro maɓɓe shumayya wadde gandi biro maɓɓe ko kamɓe atta warede e fikaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala e nder moftenelaɗon alayhi salatu wassalam abu jahal wariri sonnajo o wargo bongo wargo ngo tawata ko wargo sattugo musugo ɓe ɗettayno ɓeɗo ɓe adda ɓe kanage ɓe haɓɓa ɓe welina ɓe ɗonɗina ɓe okkortaɓe ñamete okkortaɓe ndiyan siwana yeru ko wonkikin darorta kon e hoore ɗum kadi ɓe daroɓe focca ɓe kadi ko muusi e ley gennage ɗon ka sahara ɗon ɓe naɓi oɗo lorra ko tiiɗi taynelaɗo alayhi salatu wassalamu ala doole yande goo ɓe yalti ɓe ari ɓe tawi yasir ɓe tawi shumayya ɓe tawi ammar bun yasir ɓe ndaari ɓe moƴƴa ko wona lorrede kon ɓe maake sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna ɓe maake muññe ko ono yoɓe nguure yasir ko waɗi noon fodore moɗon nden nde foda ɗon nden ko aljanna si tawi hawri on maayi laati kañum sonnajo on wara wa nafsu shay'in laati mawɗo on kadi feƴƴini ammar bun yasir luttidi abu jahal letti ammar lette ɗuɗuɗe lette sattuɗe woɓɓe wi
wonde o ɗettayno ɗiɗo coñci janɗe ko ɓe yarata konka jihadiji o yaha o weƴƴita ɗum ka sahara nange ngen ara fiɗa ɗin coñci ɗum haaɗi wula kat o ara o ɓorta Ammar kala ko Ammar ɓorni o ɓornamo ɗin coñci ɗum yaari noon ha tawi o ɗettay laaɓi o ukka ka nder yiite laɓi kin o wifa haaki wojja cos o yaltinaki o takka e ɓanndu Ammar ndun o wiya ko be yenna Muhammad alayhi salatu wassalam o sonjiri noon Ammar ha kamɓe Ammar ɓe wowli ko o faala kon tawi ko ɓe mukarrahan ɓernde maɓɓe nden tawta ɓe yalti hiɓe wulla woɓɓe go mbawon pitike ɗum ɓe fuɗɗi wiide irtadda Ammar kafara Ammar ɓe yaari noon ha habaru hewtinelaɗo alayhi salatu wassalam Ammar bun Yasir ɓaɓe hewtoyi ka nelaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe fesa sabu ko tawi ko naala kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe yehi ha ɓe memi teddungal nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on sati nelaɗo on fewti Ammar ɓe maki kayfa kana qalbuka ya Ammar honno ɓernde ma nde wawno Ammar ɓe maki mutma'innan bil iman ɓernde an nden tawta few ko baɓe lorrilam mi wowlani mi falno ka wowlude kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam on sati ɓe fewti Ammar ɓe maki hiɗa gomɗini ɓe maki Ammar ko gomɗinɗo yaltali islam ha ɓe fewti Ammar ɓe maki fa in aadu fa ud si ɓe nangitima ɓe lettima sifa ko ɓe lettuma kon ɓe ɗaɓɓirima ya wowlu ɗum ɗa ɗo wawi wowlude yo taw tum ɓernde ma nden tawta on sati Allah azza wa jalla tippini oɗo aya kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi man kafara billahi kala yedduɗo Allahu holli no jeeya e ko yaltinta ka islamu honnum wowlugol konngol ngol tawata ko yaltinaygol ka islam sifa konko Ammar ɓe yewti ɗon kañumma e coobugol diina heferaɓɓen Allah azza wa jalla ɓanginani ɗum sahabaɓɓen tawi hiɓe Makka o wi man kafara billahi kala yedduɗo Allahu on min ba'di imanihi ɓaawo gomɗinal makko ngal o ittintini illa man ukriha siwana on mo tawata ko dolaɗo tawi wa qalbuhu mutma'innun bil iman ɓernde makko nden no tabiti kadin ɓe maki kono wa ablagu min hada ko ɓuri yottade kon fu e ɗum ɗo ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim ko konko tawata yawti e konngol Allahu azza wa jalla ngol e maɓɓe jomin min wi'i zalimi anfusihim o wi ko ɓe toñuɓe wonkiji maɓɓe ɗin sabu honnum sabu ko tawi kon ɓe salike doginde diina maɓɓe kan giggol jawdi e giggol ɓengure e giggol leydi saare kaɓe wonɗon o gayni kanko tabaraka wa ta'ala o wi ulaika ma'wahum jahannam o wi ɓeeno nokku kaɓe takkoyteɗon kaka jahannama ɓe maki fa innal malaikata malaika ɓen taqulu tawi hiɓe wi'a ɓe fima kuntum onon ko honto wonno ɗum koye honɗum wonno ɗum walam yaqulu malaika ɓen ma kanali ɓe kayfa tasdiqukum ene ko gonginɗon diina Muhammad kanko honno woniri no tabiti ka tabita ɓa malaika ɓe landi keɓe ko honto ɓe woni kamɓe qalu ɓe wi kunna min latinu mustadafin komin lo'inaɓe fil ardi kale ɓe maki walam yaqulu malaika ɓe ma kanali ɓe kadabtum on fenayi asayde andi ɓe loyinano mithla ma yaqulu llahu walmalaikatu lilmujahid sifa ko Allahu azza wa jalla e malaika ɓen wi'anoyta kon neɗɗo waɗɗo jihadi alladi on mo tawata yaqulu so waroy yawma alqiyama Allah azza wa jalla landoyke mo ene ko honno woniri alhaali maɗa on o wiya a ka tigi tigi min jahattu fi sabilika hatta qutilt min dey mi tinnike mi haɓi fi ngol ɗo lawol ma ha mi warama ko fi ɗum mi haɓiri fa yaqulu Allah azza wa jalla o wiya kadabta a fenay wa taqulu almalaikatu malaika ɓen kadi maka kadabta a fenay bal siko woni qatalta ko haɓirɗa ko li yuqala jari'un ko fiyo wi'e kaari ko suusuɗo reedu kaari ko dolnuɗo kaari ko yeeso tu wonata o hulata kaari ko gorko ko ɗum woni ko haɓirnoɗa joni noon laqad qila ɗum wowlanoma joddi ala hande wonandema ɗo wa kadhalika ko wona noon yaquluna kamɓe malaika ɓe wal Allah azza wa jalla e malaika ɓen ɓe wi'anoyta lil alimi wonande on gando
mo tawata ko jangirnoɗo fiyo yimɓe ɓen wi'u kaari ko gando ɓe sappomo ɓe teddinamo ɓe maaki ɓe senike ɓe ɓaŋike ɓe waɗirini wal mutasaddiq e on neɗɗo mo tawata ko sakkiɗo jawle muɗum tawi ko o sakkori jawle makko ɗen ko fiyoyne kaari ko dokko no fonti juuɗe kaari okkay on no laaɓi ɓerde on no fonti jungo ɓeɗo kadi si Allah azza wa jalla darno yiɓe o landike gandon ko on no fi hake gandal ma ngal wonirno mi janguno mi janni tawi ko fiima kanko Allahu azza wa jalla o wiya kadabta a fenay bal siko woni ta'allamta ko andinorinoɗa ko jangannoɗa ko li yuqal alim kaari ko gando oɗum janganno wa tasaddaqta o mo tawata kadi ko sakkiɗo on si o landike mo mi okkirno fiima jawdi andi mi sakkinodi tawi ko fiima ɗaɓɓugol aljanna doga yiite o wiyat wa tasaddaqta li yuqala mada jawad fiyo inne kaari ko dokko fontiɗo juuɗe o kay moƴƴa naaren ɓeɗo o madama koɓe wowloy kon ko fenade allahu tabintinantaɓe fenade malaika ɓen tabintintaka kono ɓeɗo ɓe tawata ko waranoɓe ɓen e oɗa nokku ka ɓe wi'i ɗon kunna mustadafina fil ardi malaika ɓe wiyataɓe kadabtum on fenay ɓe jaɓanayɓe few kono ɓe hollaɓe ɗum naganto ɓe innaɓe alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha leydi allahu ndin laataki ko yaajundi sakko feron e mayri egginon fiyake mon on e oɗo nokku yahon e nokku gore won allahu wahid hara on kafidanali mo haye hunde tawi hande kadi gantogo alaɗo ɓe maki wa amma haula'i falam yukadhibuhum bal ajabuhum bi qawlihim ay ɓeɗo kamɓe ɓe tawata ko yaltidunoɓe shirkayɓe ɓen ɓe yeeyi tele hiɓe añuno yaltidugol e maɓɓe ɓe falanoka tawile ɓe yaltaɗi ɓe ɓanginali ɓe yalti e islam kono madama ɓe yaadi e maɓɓe ɓe salike ɓe feññinande wonde ɓe jeyaka e diina maɓɓe kan kamɓe shirka ɓen ɓe pottiti e maɓɓe ɓeɗo ɓe ari ɓe warama malaika ɓen kamɓe ɓe fennano ɓeɗo fewdo ɓe wino kunna mustadafina fil ard bal siko woni ajabuhum ɓe jaborɓe bi qawlihim konngol maɓɓe alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha بماكي ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حكى آية هاتي بماكي ونde no ɓeyda bimana ɗum ɗo laɓɓingol hattirde laɓɓingol wonde kamɓe ɓe jaɓanaka nganto ɓe ala nganto ɗon wonande on neɗɗo mo tata ko anduɗo e majjuɗo kadi cheikh on ɓe maki hay majjuɗo on famay ɗo si tawi mari hakkil hara o feetali o famay ɗo aya hikkuɗo yeeso ɗon on ka Allah azza wa jalla wi ɗon illa almustadafina min arrijali wannisai walwildan o tintini ɓeɗo ɓe wawata ɓe few waɗi joni min kanko o toñata o wi siwana ɓen ɓe tawata ko lo'inaɓe immorde ɓeɗo worɓe no nawni ma no nawyi wannisa e ɓeɗo sonnaɓe no nawni ma no nawyi ma wawata yaade ma anda lawol ngol ma heɓali feere no yaltira wal wildan e koyɗo paykuy ɓeɗo kamɓe koɓe yimɓe ɓe tawata ko alladina la yastati'una hila koɓe yimɓe ɓe wawata few eggude e saare nden ɗon ɓe heɓa lawol no ɓe yaara ɓe ala nden feere ɗon allahu wi wala yahtaduna sabilan ɓe fewata kadi lawol بماك فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة بماك بيدو يعني دونو كانيو ko laɓɓinɗum yani ɓurɗum e laaɓude laɓɓinɗum moƴƴa wonde ɓe lintaɓe ɗo kamɓe ɓe yalti e kamba o hande kadi luttali ɗo subaha hay e goto kono lakin liman talaba al ilma ko wonande ɗaɓɓoɗo gandal ɗaɓɓowo gandal ko o woni kanko subaha luttanamo sabu honno Allah azza wa jalla o ɓanginani en ɓeeɗa ɓen ɗon o yaafotoɓe fi honɗum kamɓe ɓe ala taqa yaltugol ɓe wawata yaltude ko ɓe fowle loyinano ka kono madama kamɓe ɓe ala taqa yaltugol ɓe wawata iwde ɗon jomi men yaafiɓe kamɓe amma ɓeɗo ɓe tawata kamɓe ɓe wawi iwde e leyɗe heferaɓɓe ɓe yahaka leyɗe ka ɓe wawata hisinoyde diina maɓɓe kan ton ɓe salike wadde ɗum ɓe woni ɗa diina maɓɓe ka yeeɓike
eɗo kamɓe ɓe ala nganto subuha no lutti ɗo luttaka kono ko liman talabal ilma ko wonanne on neɗɗo mo tawata ko janguɗo o ɗaɓɓingal ɗo gandal bi khilafi man lam yatalabhu ayi e hoore lundagol oɗo mo tawata kanko o ɗaɓɓali gandal ngal ko waɗi kanko hay joni luttanaymo subuha madama ko o jahil no anda neɗɗo mo tawata ko o majjuɗo hoore makko nden ko heewande tew ko wiyete subuhaji ko waɗi noon cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe maki fa bil ilmi tutraku shubuhati wa bisabri tutraku shahwat ɓe maki wonde ko wondude e gandal ngal neɗɗo wawata tertorde shubuhaji ɗi si ala gandal shubuhaji ɗin a wawataɗi selde few wawataɗi sennidirde kandi e adillaji ɗi ka wawa par ce que shubuha ɓeɗo yimɓe mere kamɓe ko ɗum ɗon ɓe konti ka maɓɓe adilla wa barahin joni noon madama ɗum ɗon no lutoniri e alquran wa sunna ala fahmi salaf ɗum noon ko ashiya la tusamma adilla bal hiya shubuhat wiyatake dalilaji ɗum noon ko shubuhaji wiyete joni noon fiya sennidir bayna al adillati wa shubuhat la budda bil ilmi shar'i ko be gandal ngal ara famige idan haray ɗum ɗo no holla en ko be jangen tentini hiɗe wuuri e zaman mo tawata ko zamanun mali'un bi fitani shubuhat yewɗum tef fitnaji shubuhat naren tun feddeji ɗin hande hara ko feddeji dambitiɗi ɗin tun ka islam hande ɓe joɗɗina shubuhaji dolle siko khawariji ɓenno ɗetta ayeje ka qur'ana e hadisaje ɓe naata e ɗum ɓe innama jihadi ɓe naata e ɗum ɓe innama ko khuruj ala waliyil amri alzalimi aljair alfasiq ko nandi e sifa ɗin piiji ɓe cuɗanama ha yona ko wona noon sa yidi shia arrawafida ɓe naata ka qur'ana ɓe inna wonde ɗum no holli aboubacry umar e ousmane e sahiru sahaba ko wona ɓenɓe ɓe ittintini ɓe inna ɓeɗo fof ko tuwoñuɓe ko jattuɓe laamu ngun e jungo ali idan ko ɓe yimɓe heferaɓe ko yaltuɓe islam ko waɗirɓe ni ɓe naata kadi ka hadisaje e sifaɗin noon piiji ɓe aybina sahabaɓe ɓen e ko nandi e sifaɗin noon piiji ɓe yenna rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yiltoɗa ɗon yaha tawa jahmiya mu'tazila murji'a ko nandi e sifa ɓeɗo fof tawa goto kala e maɓɓe ko woni wiide ko alkitabu wa sunna kana ɗum wonde nan kono waɗi cheikh albani ɓe maki rahimahullah wonde da'aimu hada din ɓe maki tugale kaɗo dina ko tati mana mum dina kam fop ka woni ɗon koye hoore tugale tati dari ɓe maki ɗum ɗiɗiji ɗin dambitiɓe ɓen ka islamu fop atawayno fotti e muɗum ka kene amma hunde tammere nden ɓe maki ko nden ɗon sendi hakkunde yimɓe gonga ɓen e yimɓe mere ɓen ɓe maki ɗin tatiji ko honɗum ko alkitabu wassunna ala fahmi salaf as-salih alkitab wassunna e fahmu salaf as-salih ɓe maki sa inni alkitabu wassunna ɗeɗo tugale ɗiɗi sa yehi ka shi'ajo o wiyete ɗum ka sa yehi ka sufijo o wiyama ɗum sa yehi ka kharijijo o wiyama ɗum kono ɓeɗo fof kamɓe ɓe jaɓali ala fahmi salafi as-salih kamɓe ɓe wi salaf rijalun wa nahnu rijal amma ahlul haqqi ahlus sunnati wal jamaa kamɓe ɓe wi fahmuna ko tabi'un li fahmi salafina as-salih menen fahmu amen on ko jokkuɗum fahmu ɓen ɗon on ko waɗi ko kamɓe faami ɓe rewiri allahu kaɗo dina ha allahu wi wonde radiyallahu anhum wa radu anhu kanko allahu o weltani keɓe jom menen tabaraka wa taala fodi ɓe aljanna tawi ko on faamuɓe faami idan neɗɗo on ko be o jogito ngal ɗo gandal tentini oɗo zaman mo wonɗen e mum sa lutti heɗotoɗo tun a jangata hande wallahi sina allah azza wa jalla faaɓe ma a wona e fijirkun e jungo cheytan fijirirten o faalira ko annon kala wowɗo en e ɓeɗo kadi ɓeno mari dalil bal qala allahu fihim siko woni kanko allah tabaraka wa taala o wowli e fi ɓeɗo yimɓe wowɓe ni o wiɓe summun koɓe pawɗuɓe bukmun mboɓiɗuɓe ummiyun ɓe tawata koɓe bumɓe ɗum ɗo ko ala sabilil ma'ana
maana muɗum ko ɓe yimɓe ɓe tawata ma'nawiyan ko ɓe summu, ma'nawiyan bukm, ma'nawiyan umi. haysi tawi hissiyan sa wowli ɓe nanay ɓe yi'ete ɓe wowlay. o wi fahum kamɓe la yarji'un ɓe ruttotako e oɗo gonga, ɓe ala ruttade ɓe jaɓa oɗo gonga. ɓe maki wa man fahima hadha almawdi'a walladhi qablahu fahuwa fahima كلام الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. بما كي وند كلا فامودو اودو موضع متواتكو موضع جوابو اون او فامي كدي او يا موضع متواتكو نيامو اون بما كي كانكو نتانكو اون او فاماي كونغول امام الحسن البصري ngol kabe maki don laysa al imanu bit tahalli, mana mun imanu on wana li day cudorgol tun wala bit tamanni woni rali kadi yelagol tun, walakin siko woni ko wiete imanu ma waqara fil qulubi ko konko tawata ari tabitika berde teddika berde den jabi wa saddaqathu al a'malu golleji din kadi ka kene gongi ni dum, mana mudun den gangal wawli tere luttude den wowli. idan neɗɗo si o wi'i wonde ko o gomɗinɗo ko be kanko neɗɗan ke on tasarrufat ji makko ɗin holla ɗum ɗon. kono si tawi hawri a inni ko a gomɗinɗo tawa an neɗɗan ke on golle maɗa ɗen no lutodiri e konko wiwɗa ɗo, si memminike gomɗinɓe ɓen honto woni ko menen, kono a gollata golleji gomɗinɓe ɓen, an e hoore maɗa golleji maɗa ɗin no lutodiri e golleji ɓeɗo gomɗinɓe, aray fiyake ma on woni fiyake jiiɓiɗo. ɗum ɓe maki wa dhalika anna allaha ta'ala yaqul, sabu tawde kanko Allah azza wa jalla himo wiya ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. kanko Allah tabaraka wa ta'ala wi ilayhi kaka makko yas'adu woni ko ƴawata walla woni e ƴawde al-kalimu at-tayyib ngol do kongol laabungol. kongol laabungol ngol ko ɓuri sellude e gonguɗi karmokoɓe ɓen ko kala kongol ngol tawata ko kongol diina yankewol shar'inangol feppodirgol e sharia. wal amalu salihu kanyum e gollal moƴƴangal yarfa'uhu, woɓɓe goye karmo koɓɓe maki yarfa'uhu maana muɗum ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanta ngal ɗo gollal moƴƴal. karmo koɓe go maki wonde yarfa'uhu gollal moƴƴangal ngal ɓanta alkalima tayyib kongol mo laabungol ngol. wani neɗɗo si tawi hawri o wowli ko wowlata ko lutodiri e golle makko ɗen, ɗum ko homɓe nandi naafigiɓɓen ka kamɓe ɓe wowlay tawa no lutodiri e golleji maɓɓe ɗi, bal no lutodiri hay ko woni kon ka ɓerɗe maɓɓe, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. idan si tawi hawri en daari oɗon qissa ko honɗum oɗo o nafata en nafoore makko nen ɗo, yani oɗo almawdi alhamis ko fiyake ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wonayɓe e leyɗe heferaɓe leyɗe shirkayɓe ɓen, tawale pellet ɓe wawata feññinde diina maɓɓe kan ton, ɓe wona ton ɓe liɓa yoga e piiji yowodirɗi e diinaji maɓɓe ɗin, bi da'wa wi'ugol wonde ɓe jaɓata men feññinaga men suusata ga islamu ala doole, ɓe lutta ton ha ɓe maaya e on ɗon alhaali tawa ɓe rewirali Allahu no haniri ɗum. ɓe anda sifami waɗi oɗo zaman meɗen hiɗen andi ko jelo woni dogude hande iwa e ɗeɗo leyɗe islam, ɓe yaha e ɗeɗo leyɗe heferaɓe tawa hay noddinandu noddintake ton, noddinandu noddintake e micro. sa noddinayi ko ya noddinka nder juulirde, ɓe wiyay sa noddinika micro a soñjay kawtal ngal. nokkeli ɗi tawata no e majji ka sonnajo watta hijabu fewka yeeso makko satti o. nokkeli no ton ɗi tawata si a acciti a jogitike mandeji kaɗo diina, a ari ka administration ji maɓɓe a gollata sonnajo hay siko tigga on gokkuni fularum kun tawata ko nandi tun e diina islam o ardi e ɗum wona France kamɓe ko interdit. si a ardi e tigga on ko ɓuri e fandude hollay ko wonde ko a julɗo
sa yeyi ɗaɓɓugol golle ka administration ji maɓɓe public a heɓata golle few kamɓe ɓe inni wo na yayadu e shi'ar hay e goto min sha'airi din haysi ko an nasarankejo ɓe nayi sa yaadi e sali bon a heɓata golle wo ko ɓe yaha tawa ko a neɗɗo mo tawata yani mbadi ma ndi hollata koye dina hon ka jeeɗa ɓe inna wo ko ya ar une personne neutre tawa kala arɗo o hulatama fewtingol ma haaju makko siko julɗo ari tawma o wowlay siko kefeero ari tawma o wowlay wosi a jogi ke shi'arum go kunni nandukun e dina lundiɓe dina maɗa kan si ɓe ari haray ɓe maapi taren golle joni noon ɓe yaha ɓe jooɗo e ɗin ɗon nokkeeli ɓe ɗetta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kadi ɓe naada ɗum e lekkolji ɗi tawata ko lekkolji ka ɓe jillidirta rewɓe e worɓe ɓe hattata ɗum ɓe gayna ɓe janna koye pay koye luutiyankaku ko honno ɗum gerdete e ko honno debbo e debbo kadi waddirta zina ɓe jommidira e hoore ɗum e ko honno ɗimana ɓe janna ɓe diinaji maɓɓe ɗin e ko nandi e sifa ɗin noon piiji fof e ñande go goɗɗo no diila mum wonɗo angleterre tawi muskila on ko honɗum ko payku makko kun saku makko ngon ko kun yaadi ka l'école kon tawi qur'anare no nder ton o yehi ka l'école tawi pay koye ɗimmo e makko koye nde wonde o innay koye yo koye juulu ko sabu ɗum ɗon mbaɓe yii ɗum ɗon e paykun kun ɓe wi'i wonde ɓe moɓoto ɓe yaha ɓe tawyanene makko eɓe fokkiti ɗon joni landal ngal si ɓe ari ko honɗum o wiyata ɓe fi ɓe yiri paykun kun qur'ana ko wi'i yoɓe juulu enen hande ɗe gandani hoore men ñiɓugol e leyɗe ɓeɗo heferaɓe no mari chartiji si ɗin timmali a woni toon haray ko a lundiɗo elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ana bari'un min kulli muslimin muqimin bayna zahranayi almushrikin ɓe maaki min nelaɗo moɗon on miɗo dandini e kala neɗɗo julɗo yawɗo wuuri hakkude ɓeɗo yimɓe shirkayɓe o yehi o jooɗi toon tawi o timmina chartiji ɓe maaki wonde naruhuma la tatara an ɓe maaki giiteli maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo ay yiite neɗɗo gomɗinɗo e yiite neɗɗo shirkowo ɓe maaki na yo yi'indir mana muɗum oɗa no sagginaɗa galleji maɓɓe ɗin no fewtoniri tawa kaka maɓɓe kamɓe shirkayɓe ɓen o yehi o jooɗi o timmina chartiji ɗi deftere wotere no woodi awthaqu ural iman li cheikh souleyman ibni abdillah ibni muhammad ibni abdulwahhab rahimahullah nden noon deftere si tawi hawri en daarine ɓe jantanto en ko yowodiri e ko wiyete kon assafar ila biladil kufri kañumma e ñiɓugol e ɗin ɗon nokkeli ko honɗum woni chartiji muɗum hiɗen andi ara ko safaru on tun yawgol ngol tun harana ñiɓugol ngol karmo koɓɓen ɓe maaki charti arano on koyo neɗɗo on o wonu marɗo gandal ka diina makko kan hara goto jiɓoytamo e diina makko kan ɗum ko awwalu ashurut ashartu thani sharti ɗi mum kanko neɗɗo on si o yeyi tawa himo wawi kadi feññinde diina makko kan goɗɗo sakkotako mo ko ɗo no woni buyfamali mana mayga majmuu fatawa wa rasail ibni uthaymin ka mujallad arano ka alwala wal bara cheikh uthaymin no janti toon shartiji yowodirɗi ɗin e ko honno neɗɗo si o yahay ka leyɗe heferaɓɓen ko hon woni chartiji ɗin si o ñiiɓay toon kadi ko hon woni chartiji ɗin ɓe janti kunguɗi ɗuuɗuɗi e muɗum miɗo toro goto kala e meɗen yo yiltito o ndaroya ka mujallad aran ka alwala wal bara joni kamɓe chef on ɓe janti ɗon wonde si innama hara ko o wawuɗo feññinde dina makko kan wona juulugol waktuji ɗin joyi tun dey ɓe maaki koyo taw kanko neɗɗo on mo wawi feññinde sha'airul islam tawa o noddinayi dow nano tawa ɓe ñimnay julde jama tawa ɓe juulay iidi tawa sonnajo buumoto hijabu makko on no timmi tawa kadi kanko neɗɗo on ha cheikh oumar basmoul ɓe maaki tawa kanko neɗɗo on himo wawi wi'ude annasarankaku ngun ko keferago alanan alyahudankaku ngun ko keferago alanan islamu o woni diina gongawa kan tawa himo wawi yaltude waɗa ɗiɗo dawaji fayna shurutu ayuha l ihwa kon to shartiji ɗi woni jon noon neɗɗo on jooɗo e ɗum ɗum fop
o wona e ɗum ɗon ha o maaya o daro innugol kunna mustadafina fil ard ɗum andi machallah menen gaa e ñande go goɗɗo wilan ɗo Belgique ɓe o wilan he akhi men nani ko wonda wolde ton kon kono ñande arɗa ɗo wata e menen kadi ko goɗɗo wolde ga wo ma onon hiɗon ton fi sa'atin hiɗon e yaajede a waɗira e dina no faliraɗa o menen ndey nanon ganani sa ari ga a suɓay ko wowla wodi boni nden nokkure ɗon gonande julɗo ka jon noon kamɓe ko wonɗum joɗɗiniɓe toon fi biladil kufri ɓa pellet ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓen toon ko ɗaɓiɓe toon ko honɗum ko talaba luqmati al aish ɗaɓɓugol ko honɗum ñamete ɗum ɗo na goɗɗum ko yogaɓe toon jooɗi toon tawa ko joɗɗiniɓe joni ko nusratal liddin ɗum ɗon fof cheikh Usaymin no janti fi muɗum mayin e nden ɗon deftere lillahi wa fillahi ndaren ɗum ko waɗi no juuti moƴƴa heɓe janti fi muɗum idan haray ɗum ɗo ko be famen ɗum si a woni e nokkure nde tawata dina maɗa kan hisata na mari feere no yaltira yaha e nokkure goo ka hisata ɗon a duumike ɗon a bonni dina ma kan a maayi sa tawoyi allah ala gantogoy enanima cheikh basmoul ɓe maaki hafidahullahu wonde ɓeɗo yimɓe wonnoɓe makka ɓe ferali ɓen ɓe maaki hiɓe fecco pecce tati feccere aranere nden e maɓɓe ko yimɓe ɓe tawata kamɓe ɓanilaɗo alayhi salatu wassalamu feri kamɓe ɓe battinori alhaali ɓeɗo shirkayɓe gila e tampingol ɓe kañumma e gufugol ɓe ha ɓe murti ɓe yiltiti e dina shirkayɓe ɓen ɓeɗo la shakka fi kufrihim ka sikkenoto ɓe maki sinfuɗi mon ko yimɓe ɓe tawata kamɓe ɓe feññinali bimana ɓe innano ɓe yalti ka islam kono noon ɓe ɓanginanano shirkayɓe ɓen kadi wondema heɓe ka islam heɓe dandini dina shirkayɓe ɓen jon noon ɓe yaltidi e shirkayɓe ɓen ɓe yaadi ka badri ɓe warama ton ɓe maki ko ɓeɗo jomi mi wi zalimi anfusihim o wi ɓe ulaika ma'wahum jahannam ɓe maki wonde zahir konngol cheikh mouhammad ibni abdulwahab ngol ɗo ko holli ko wonde ɓen ɗon bi maana werde maɓɓe e ñiɓirde maɓɓe ko yiite jahannam ala kulli hal alhaali on ɓe maki si tawi kanko neɗɗanke on o yaltali ka dina islam kanko neɗɗo on heɓaki hay hunde ko hollata dalil o yalti ka dina islam haray ñiɓirde makko nden ko faanda ɓe maki e konngol ɗimmol ko wonde ko ɗon o wonata ha yeru ka bakkatuji makko ɗin o gayni ɗi sumirde ma haka allah azza wa jalla e jaɓanimo yaafimo wo o yaltinamo anasimami ɗon ko konguɗi ɗiɗi woɓɓe goo yaari haray o yalti islam woɓɓe goo yaari o yaltali islam kono himo mari bakkatu mawɗo mo kambanaka dina ɓe maki sinfu tammo on ko ɓe woni ɓe joomi mi waɗani istisnaɓe yani ahlul ahzar ɓen ɗon no mari gantoji ɓe wawata yaade ɓe wawata yaltude ɓeɗo fa asa llahu an yafuwa an mi anasifami idan alhaali on ko ɗiɗo alhaaliji tati haray neɗɗo ko yo wattu yili moƴƴa e wonugol e ɗeɗo leyɗe ɓeɗo yimɓe heferaɓe hada wa billahi tawfiq laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal